Bonjour, soyez les bienvenus chez ma maman Lydie. Le tu na recette ya bitekuteku na dongo. Eza vraiment kitoko simple mais kitoko. Tozana bitekuteku na biso atina sokoli yango, oto biso bengaka ndunda bitekuteku. To sokoli yango to kati yango ya fresh kitoko. Yango yo tozana litungulu, poiron ndembe, pilipili feuille, awa tozana dongo na biso na solo, tozana na poisson na biso ya macaron oyo to salongo fumé si dans opanza yango bomona oyo macaron fiche ya kitoko, oyo tozana tomate na biso, tozana goût ya jambaroma, huile, tozana munga, eza nango simple mais kitoko. Na tema ya moto wana après na otia. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have another nice recipe. We have here Callalo. Here we have that. We're making Callalo with okra. It's nice veg. Here we have Callalo. We have onion, leek, bay leaf, chili, spring onion, jambaroma, oil, salt, tomatoes. This here macaron fish, already dry. I make my own. And then here we have okra, and then we have here eggplant or simmer aubergine. It's simple, it's nice. My moto tokiawa to natemungwa. I added this hot water, I added salt, when I take and then I cut. Yango yo, après tout le mélangeant, tu vois moi, à 5 minutes à prendre. We need to mix that. We leave it just 5 minutes and then that's it. Yango yo, it's gonna say 5 minutes, less than 5 minutes. And then do that na ebimsa mai pendani so tout bunongeza la. Na ochana paswa. On check huile. Add oil. Jambaroma, tomate, add jambaroma and tomato. Tomato no balena. Après 5 minutes, la tomate est dans le moment. After 5 minutes, I will add no water. Dongo na solo, I add okra with simmer aubergine or eggplant. Ngoti bon c'est tout ça. Après 5 minutes, put the mai. Gonna take poisson. Après na kangi, I add water, and then I put fish, and then chili. Après na kangi, I take pilipili. Tipe wito kana uzunga.
Voyez, bon monde. Pour balolango. Bandeko yango yo. Recette nange belle bitekuteku. Na poisson bon na solo. Ma pipi dans les bima na finité na ofina na sani pour ba na pe ba rouler. Bon meka recette za simple kitoko. Ça peut recette mususu pe na mbiso kaka ya Ndunda eza pe na chaîne bo mona o sko eza na dongo na Ndunda na ba be na wa solo eza kitoko bo meka recette bo sepela so bo sepela na recette na bo partager ça là bien. Moi, commentaire ça la bien, abonnez-vous à la chaîne Maman Lydie, bon invitez pas tout, bon s'abonner. La chaîne Maman Lydie, vous avez décidé. Thank you to everyone. Ici my recipe now done. So delicious. Try this veg with fish with okra. It's very nice. Callalo. It's very nice. Try. It's so delicious. Thank you. Abonnez-vous à la chaîne Maman Lydie. If you like my recipe, you can give a like and then share to your friend, your family. Thank you. Bye.